Poštovani gledatelji i slušatelji, dobra vam večer i dobrodošli na našu prekrasnu terasu i ove srijede u Zapadnu stranu. U prvom dijelu Zapadna strana, drugi dio emisija Eventus, posjetili smo Rakalj, odnosno festival na Dragom kamenu, ali više od toga za nekih 20 minuta. Prije toga najavit ćemo jednu zanimljivu pjesmu, jedan novi bend, novi spot, a moj gost je, koji će mi naravno pomoći u tome, inicijator svega toga, Mladen Đaković. Ruke gore! Hajmo svi ruke gore, ruke gore! Boli me Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Moram priznati, ovakav entrance i ulazak nisam nikad imala, čak ni ja u emisiji. Vidiš. A skoro pa su vam štikle bolje i od mojih. Čovječe, ne mogu u tom uopće hodat. Ne znam kako žene izdrže u tome. Nije ni čudo da poslije 10 na svadbama oblače starke. Jel? Sve za ljepotu. Da, eto. Mladen Đaković, možda ga neki sada ovako ne prepoznaju ipak, ali do nedavno ste bili čak gost u našoj emisiji, točno ovdje kod mene u Zapadnoj strani, kada smo najavljivali film, govorili o filmu Gdje si bio 44. Jedan zanimljiv dokumentarni igrani film, ali sad u nešto drugačijem izdanju i to ovoga puta kao glazbenik. Da. A ne kao redatelj, ne kao snimatelj. Identificiram se kao glazbenik. To od nedavno ili? Od nedavno. Možda da se, evo, u samom startu malo i predstavite i vaš lik, naravno, večerašnji, ali i općenito, evo, kako ste možda ušli u glazbu, jer prošli put smo pričali više o filmu, manje o glazbi. Da, pa inače sam redatelj 3 dokumentarna filma i sad radim još 2, ali sam i redatelj puno glazbenih spotova, a inače još sam ja davno prije toga negdje sredinom 90-ih do kraja 90-ih imao svoj bend, međutim nisam bio, kako bi se to reklo, pjevač ili reper. A imao sam taj jedan projekt, znači tamo negdje 2008. kad sam počeo snimati, onda sam počeo nešto malo snimati s nekim tim kamericama i tehnologijom kakva je tada bila. Nisam imao prilike nikome snimati spot, pa sam ja odlučio napraviti svog virtualnog lika koji se zvao Šupak Takur. Znači Šupak Takur to je premetaljka od Tupak Shakur, poznatog prerano preminulog repera, tako da sam prve svoje spotove koje sam napravio njemu, odnosno meni, to je bio moj alter ego. I onda sam godinama postao snimatelj i počeo raditi video i tako dalje, ali sam uvijek radio usput te neke male, kao nekakve pjesmice, neke minijature i onda, pošto ja znam dosta glazbenika, onda smo se odlučili kao mi to udružiti i uglazbiti te moje tekstove i dugo smo čekali, dugo se kuhalo, skoro 3 godine ovaj projekt se kuha i sad smo evo prije mjesec dana izbacili prvi singl koji se zove Ruke gore. Ruke gore, novi singl benda Takur, pa tako da saznamo i zašto Takur i koga zapravo to Takur okuplja. Na vjerojatno neko iznenađenje, koji broj sve ljudi se skriva iza tog imena. Dakle, to sam već znači originalni, onda i poslije toga smo imali još jedan projekt, znači nakon tog mog virtualnog koji se zvao Šupak Takur, a onda kada smo se mi svi okupili, zaključili smo da možda ne bi bilo pametno da se zovemo Šupak Takur, jer bi nas bilo teško najaviti, jer bi mogao neko sa krivom intonacijom, odnosno krivim naglaskom pročitati naše ime i odlučili smo se zvati Takur, ali ćemo se, kada se proslavimo, ponovo nazvati Šupak Takur. Okay. A ima nas 10, u stvari u toj široj postavi, i šta bi trebao sve nabrojati? Pa možda barem da saznamo tko se sve to skriva iza tog imena. Malo ti škembica ispala. Znači, dio benda je bivši bend, porečki bend Cirkus. Tu je znači Ivan Laus, šta sve moram nabrojati. Onda su tu trubačka sekcija, to su Jurica Prodan, Flora Franjul i Luka, nikad mu se ne mogu sjetiti prezime. Pozdrav Luka. Onda znači bubnjar je trenutno, nema šanse da ih se ja sjetim. Ništa da pozdravimo svih 10 koje publika može vidjeti u ovim kadrovima. To mi najteže pitanje. Da. Onda ne. Da, ali htio bi reći Marko Bolković iz Pule, on se zadnji priključio jer smo i zamislili to kao nekakav audiovizualni projekt. Znači Marko Bolković je poznat po festivalu Vizualija. Tako da kad krenemo to sve skupa spajati, to će biti show kakav još niste vidjeli. Tu sam čekala, znači nije to ono samo glazbenici, tu je jako šire od toga. Da. Pa mislimo, znači imamo neke planove da bi to bio neki audiovizualni spektakl, kako bi ga onako okarakterizirali.
A ne samo to, nego, ne znam što sam htio reći, zaboravio sam. Znači, bend se kupio prije 3 godine već i radili ste onako tajno, skrivečki, ali evo sad tek prije mjesec dana ugledali svjetlo, publiku zapravo, predstavili se i vjerujem da će toga od sada biti i nadalje. Ovo je prva pjesma, ali to je samo početak, jel tako? Evo, skoro su svi ovdje. Da, to je prva pjesma, tako smo i odlučili da će prva pjesma biti Ruke gore. Jesu to Ruke gore ili Ruke gore kao? Inače, originalno kad smo počeli raditi tu pjesmu, znači kad je gitarista Alan počeo svirati taj riff, a ja sam već imao neki tekst, smo rekli da bi to bila fora kao Ruke gore. Kao uvijek na koncertima, gdje su ruke gore. I onda je Petra, pjevačica, se sjetila, ajmo mi da su to ruke koje gore. Tako da, znači Ruke gore. I onda smo mi zaključili, da, tako bi trebao biti izgledati spot, a da, to sam biti htio reći prije, da je u principu što sam ja i znači snimatelj, montažer i redatelj, onda uvijek razmišljamo kako će izgledati taj spot, pa su čak neke pjesme nastale tako da sam prvo zamislio spot, a onda smo išli raditi pjesmu. To je jedan novi pristup. Je. Evo mogu baš spomenuti, znači pjesma koja se zove Auckland City. Da, to je isto, znači prvo sam pronašao lokaciju za snimanje spota i u Fužinama ima ono mjesto gdje se snimao Vinetu i ostalo je to selo, to kaubojsko originalno i su neko, pa tu moram snimati spot i onda nikako se nisam mogao sjetiti kako bi to uvalio nešto i onda mi baš jedan prijatelj rekao da se u Ravnoj Gori, otkud je on, jedan dio zove, kao oni zovu iz Afrikancije, Auckland City. Taman paše lokacije. Taman paše, da, tako. I onda smo mi smislili priču gdje vanzemaljac E.T. dolazi u Auckland City. Koliko pjesama imate skrivenih onda tako? Sad već čujem neke druge, a mi pričamo tek o prvoj. Da. Stvar je u tome da mi, kada imamo kao to neko snimanje ili neku probu, svaki put dođemo završiti kao stare pjesme i mi smislimo novu. Tako da mi uvijek... Znači mi u biti imamo nekih 20 pjesama, možda čak i više, da, ali nisu sve snimljene, što znači da imamo praktički za 2 albuma. Jedna od ideja je bilo kada smo se kao još pripremali za to, za taj da ćemo napraviti 10 spotova i 10 pjesama i da ćemo to objaviti odjedanput, ali onda su nam u diskografskoj kući rekli da to nije baš pametno. Previše odjednom. Da, pa tako sad objavljamo jednu po jednu, iako je, kažem, već drugi singl maltene, spreman, spot je na neki 70-80% i pjesma se zove Give Me Some Love. Moramo tako da vas se malo zaželi publika. Znači jedno pa onda vidiš, pa najbolje ćete se i najbolje će publika i vidjeti tko ste i šta ste, što se sve svira, koja vrsta glazbe u ovoj pjesmi, ali možda da malo pričamo i o tome. Znači, koja je to vrsta glazbe? Po kostimu sudeći šta je to? Nešto što paše onako Stayin' Alive, 70 i Bee Gees ili? Pa da, funk možda je više, a recimo da imidž, evo tako. Ja kad smo se našli prvi puta za taj projekt prije 3 godine, ja sam njima odmah rekao, gledajte ljudi, osmislite si imidže, ja ću biti taj, ja ću biti ovaj lik, evo me, znači ja sam u biti Šupak Takur, to. A oni bi si trebali osmisliti svoje i već rade na tome i znači muzika je nekakva kombinacija funka, hip-hopa, čak crossovera, roka, pa čak i malo i džeza, evo, tako nešto i stvarno, znači to je, kad imaš 10 ljudi u bendu koje naravno neću nikada uspjeti nabrojati, i svako ima svoj neki glazbeni ukus ili nešto što sluša, onda tako to treba sve ukomponirati i u neku maneštru. Evo, tako moram priznati, dobru maneštru ste napravili s ovom pjesmom. Ja sam samo jednu čula, ali za sad mi se jako svidjela. Ruke gore, o čemu govori pjesma i kako je zapravo uopće nastala? Da, pa to sam maltene sad spomenuo, znači možda bih više o spotu. Znači pjesma je, da, znači pjesmu smo snimili kako smo već tada, kako je Petra rekla da bi to mogle biti ruke koje gore, i mi smo tu radili taj neki tekst i to, i ja sam rekao, dobro, onda bi trebali već razmišljati o spotu i onda, pošto u tom se spotu poziva na publiku koja diže ruke gore, jel? Trebala je publika, jel? Da, trebala je publika, a pošto nas naravno niko ne zna, vidiš kako nisam si dobro obrio. Inače, slab sam, čosav sam. Pa slabo imam tu da, inače imam bradu, ali šta, ovdje nema i onda si to moram popravljati, ovo mi je žena popravljala i sad gleda i čao sine i mali bubi moj bubu. I onda smo
rekli, a gdje je nama publika? Jel? Mi nemamo publiku, mislim, općenito Jer se skrivate, još Da, nemate. još smo bili onako anonimni i a iz iskustva znam kad snimam neki spot ili kad snimam negdje ima publika, gdje mi treba publika, onda kad ih zovneš da dođu, oni svi obećaju i na kraju, ako 50 ti obeća, doće ti ih 10, onda ih sve moraš zgurat i snimati tako usko. Evo kad sam Koktelsima snimao ovaj spot, Barbara tu, onda ih isto bilo, pa ja mislim 15 cura, ali smo ih mi izgurali tako. Da izgleda barem da ih je 30. Ali evo, ja sam godinama snimao razne festivale, radio after movie za razne, za Summer Radio Festival, za Student Day, za Knockout Snow Festival, tako da ja sam praktički na pozornici doma s kamerom kao snimatelj i ja sam dosta i tako i slušao puls publike i tako dalje. I ja sam imao neka poznanstva pa smo se tako uvalili na festival koji se zove Spring Break Festival gdje su došli neke 2-3 tisuće Slovenaca u Lanterna Poreć kamp i ja sam njih zamolio da li mi možemo između dva benda samo se uvaliti unutra i snimiti te kadrove. I oni su rekli da možemo, ali da ne smetamo ovim glazbenika, mi smo donijeli svoju bubanj i to sve. I mi smo stvarno ušli unutra, međutim nikog nije bilo ispred pozornice, jer su naravno Slovenci pili ispred u parku. I onda sam ja uzeo mikrofon, ne znajući da taj mikrofon ide na DJ pušta kao warm up, zagrijavanje, da taj zvuk ide tamo i ja sam izašao van i onda sam njima sve rekao ajmo, idemo svi, snimamo spot za MTV i ja sam njih sve zgurao tamo. I mi smo odradili ta 2 take-a da dobijemo te kadrove i oni me poslije pitaju, ovi što čekaju, što su čekali njihov band, oni nas pitaju kao, pa koji ste vi? Ja mi kažem, mi smo najpoznajši hrvaški band. Wow! Znači da razdanimo hrpa Slovenaca misli da je u spotu za MTV. Da je Ko zna jednog dana, je li tako? Mislim, šta, pa zašto? Niste vi lošiji od MTV-a, mislim, dajte, molim vas. Ili uopće smijemo reći MTV. Ali onda, da bude stvar gora, još mi nismo izbacili taj spot i onda smo, znači, sljedeće godine su imali oni u Biblosu, ili ne smijemo isto reklamirati, cenzurirajte me. Imali su opet, znači, taj neki koncert, odnosno i onda smo se mi njima opet uvalili tamo, a oni nas opet pitaju, a gdje je onaj spot Ruk Gor? Evo. Morat ćete naći nove Slovenice. Ja mislim da smo ih već 2 puta izvarali, ali baš su bili super i možda je čak i bolje da su to ljudi znači, koji iz drugog govornog područja i druge tako što nas ne znaju, nema puno pitanja i mi dođemo, predstavimo se. I Tulum. I Tulum i tako to. U biti mi funkcioniramo samo sa Slovencima. Treba li još nešto nadodat prije pjesme, jer mi sad stalno najavljamo, zapravo je najbolje pustiti našim gledateljima, slušateljima da je čuju, da je dožive sami. Vrlo je zanimljivo, zaboravila sam jedan dio. Znači, zanimljiv je dio ona 2 lika na početku, pa da možda saznamo tko je to i zašto to. Pa da, u intru pjesme, znači originalno na tonu se pojavljuju glasovi Tora i Panča, to su crtić znači, iz 80. godina koje smo svi gledali i u biti to nije bilo ništa s namjerom, nego dok smo mi snimali audio, dok smo snimali ove back vokale čoporativno ili svi, ja sam slučajno prošao po mikrofona i onda sam ja imitirao toga Toro, čuvaš li ti pamet ispod svog šešira? I onda smo rekli, vidiš kako je dobro to za intro i onda sam ja opet morao smisliti kako to uklopiti, pa sam onda snimio, inače moja 2 jako dobra prijatelja, Darija Filipovića i Valentina Gašparinija, koji su gledali tu televiziju i tako smo sve to uklopili. I inače, moram isto reći, na snimanju spota kojeg smo snimali isto u Puli, kada mi se ruke zapale, to smo radili, to je Luka Bešlić, koji je inače redatelj, iako sam mu ja sve smontirao, on je napravio umjetno tu vatru, znači CGI, a Valentin Gašparini, ono kad mu se na kraju zapale, to je zapravo vatra prava. Imao je čak i plikove. Dakle, Vale, svaka ti čast. Evo. Sve za glazbu, sve za dobar spot.
Ne on kao to prvo, pa kao neće biti ništa, pa kao umoći odmah u vodu, ja gledam poslije plikovi čovječe, tako da ruke su izgorele. Dobro. Za koju minutu čućemo tu pjesmu Ruke gore, pogledati spot, ali evo da ne zaboravimo ovu drugu već koju nam spremate, i to sam vidjela nekoliko kadrova, ovo što smo pričali da se isto također sa istim Slovencima snimalo. Da. Kada nas to očekuje, kada će to ugledat svjetlo dana? A ja mislim da ide 10. mjesec, ili tako su nam rekli iz Kroacije. Aha, vidiš i ti štikle, te tvoje, pa moje. Da vidim čije su ljepše. A dobre su, Da. dobre su. Ali kad ja to obučem, čovječe, kak se ja osjećam, evo moram malo stati. Možda neki pokret prije ili ćemo gledat samo kroz koreografiju? Da, ne, znači, inače sam ja imao puno tih svojih alter ega, ja sam stari youtuber, negdje iz 2008. sam ja krenuo raditi razne svoje alter ega, kao imao sam jednog istraživača koji se snalazi u prirodi, koji se zvao Trevor Jones, pa sam imao neke fajtere, Red Bad, Sumo Med i tako dalje, i tako sam smislio i ovoga kao Šupak Takur, i ja čim se obučem u to, ja sam taj lik. Vidim. Tako da, znači, Give Me Some Love bi trebao izaći u 10. mjesecu kad završimo cijeli spot, a već sad razmišljamo da bi trebali početi snimati i treći spot. Opa. Još uvijek nismo sigurni da li će to biti pjesma koja se zove Hajde da se gađamo našim ekstremitetima ili pjesma koja se zove Denis. Dance, sviđa mi se. A? Sviđa mi se dance, ja glasam za dance. Nije Dance, nego Denis. A Denis? Da. Može i Denis. A mogu ispričati to o čemu se radi o Denis? Može, Evo, može. jel imamo još vremena? Može, za Denisa imamo. Evo, da. Znači, u principu Denis nije Denis kao muško, nego je to u principu cura Austrijanka koju, kad sam još bio mlad, pa sam je upoznao na Glassboatu, pa je to jedna ljubavna avantura o Denis, ali mada svi misle da je Denis. Denis Znači, kao Denis, a ona je Denis u stvari. Znači za svaku vašu pjesmu treba pogledati prvo spot pa ćete shvatiti o čemu se radi, jel Pa tako? trudimo se da to bude, kao što smo rekli, audio-vizualni. Ja ću vam onda zahvaliti na gostovanju, na Hvala vam simpatičnim pokretima i gestama i idemo poslušati, uživati u glazbi, može? Hvala vam lijepo, evo, uživajte, ruke gore. Ruke gore, dragi gledatelji, i vi kod kuće dignite svoje ruke gore, tu smo, ruke gore, uživajte, zaplešite, dobro pratite jer ovo je samo početak ovog benda i vjerujem da ćete još za njega čuti, pa već u 10. mjesecu s novom pjesmom. Uživajte!